Across the broad deserts and grasslands of Mongolia, MAK Limited owns and operates a number of mining operations, extracting coal, copper, and even hydrogen. Among Mongolian companies, MAK was first to export coal. They were also first to introduce Mongolian coal to the Chinese market. And while their applications may vary from site to site, the name on their equipment does not. The MAK компани 1994 оны 11-р сард 350 экскаватор, 988 ач их зэрэг техникүүдийг уулуурхаан үйлдвэрлэлдээ авч ашигласан байдаг. Мөн түнчлэн Барлавод Монголиа компанийнхаа хамт олонтой тоног төхөөрөмжийн сонголтын талаар бол бас нэлээдгүй ярилцаж судалж үзсний үндсэн дээр түнчлэн Америкийн нэгдсэн улс болон бусад улс орны ижил төстэй үйлдвэр уурхаануудад явж дуршлах судалсны үндсэн дээр бол Caterpillar үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг сонгох нь зүйтэй байна гэсэн ийм сонголтод үржиж ажилласан. За энэ нь бол тухайн үед Оросд үйлдвэрлэсэн уурхад ашиглаж байгаа техникүүдээс за мөн зардал хэмнэсэн гэдгээр онцлог байсан. The remote nature of these operations made on-site local support an imperative for MAK. Fortunately, their local cat dealer was ready for the challenge. MAK is probably one of our oldest customers. In fact, we've built up really strong, secure relationships. And that goes to our principal Caterpillar as well. Because of the remoteness of Mongolia, we are always far away from the main Caterpillar supply chain. So supporting customers in this region needs extra effort. So the dealership has invested in a component rebuild center made in Mongolia. Also, we have our own SOS oil laboratory available in the region, the state-of-the-art oil lab. We have to develop our in-house capabilities in order to support our customers well. За мөн Varla World компани хэрэглэгчдийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд тус компани ажилтнуудыг уурхаа дээрээ байрлуулж техникүүдийнхаа засвар үйлчлэгээ онцлогоог хурдан шуурхаа хийж байгаа нь бол давуу талтай гэж үзэж байна. 2024 онд бид бүхэн Next Generation буюу CAT 6060 маркийн 34 кубын шанахтай экскаватор, за мөн түншлэн 395 маркийн автосамсуу экскаваторуудаар одоо парк шинжилгээний ажлыг нь бол хийгээд байна. Mongolia is geographically challenging. Arranging transportation and logistics for any type of machinery, it's always a challenge. And for delivering machines like 6060 or 794 AC trucks, it's added complications. Balwol Mongolia has collaborated very closely for this project implementation, and in fact, we're already delivering 2 6060s earlier than the committed time. MAK has a very good relationship with the border post near the mine and have imported a lot of equipment through the border. The experience in getting the equipment and transloading it onto new trucks was invaluable. Working with Caterpillar on this deal was a real pleasure. We as the dealer, Balwol Mongolia, had all the tooling, the slings, the chains, stands, etc. organized, and it went like clockwork. But you have to work closely together. Another driver in MAK's continued relationship with Caterpillar is technology, both to meet their current objectives and to help them as they continue building towards automation. MAK has always been pioneers in technology development and implementation. They're pursuing full electrification and autonomous mining technologies. Caterpillar is the leader in terms of developing autonomous mining technologies. That also played a key role in choosing Caterpillar machines. We delivered CatMaster Terrain, and since then, CatMaster Detect and CatMaster Detect driver safety system and CatMaster equipment help to better manage their fleet to improve their equipment safety and productivity. За тус платформыг ашигласнаар бид нэр бүтээлээ хянах, түвшний нормог зарцуулдаг хянах, за мөн тухайн техник дээр ямар алдааны коднууд гарч байгаа, тухайн алдааны коднууд нь ямар эвдрэл хэмнэлийг үүсгэж болох вэ гэдэг юм мэдээллүүдийг 24 цагийн интервалтаар авдаг болсон байгаа.
За мөн адил тухайн алдааны коднууд нь оператороос шилтгаалсан уу, яг тухайн техникээс маань шилтгаалсан уу гэдгийг мөн адил хянах бүрэн боломж олцоотой болсон. We also offered MAK the MineStar Edge system, which is a cloud-based fleet management system, and it is the first MineStar Edge trial within the region. MineStar-ийн системийг уурхад нэвтрүүлэхэд сүлжээний өргөтгөлүүд мөн тус систем дээр ажиллах инженер техникийн ажилчдыг Warley World Mongolia болон Caterpillar-ийн мэргэжилтнүүд ирж уурхаа дээр танхимаар сургалтуудыг зохион байгуулж ажилласан байгаа. Currently, they are using it to define their baseline. It's actually helping our customer to start their journey in mining automation. It also gives a real-time access to their entire mine operation. I think it will definitely help better manage their mine. Ямар үр дүнд хүрэх вэ гэдэг тал дээр маш том зорилгыг бид нэр өөрсдөө тавьсан. Тухайн зорилго маань техникийг өргүү зардлыг бууруулан за энэ маань ямар шалтгаантай вэ гэвэл бид нэр өөр байрлалаас хүссэн цаг үедээ мэдээллийг түргэн шуурхаа авч богино хугацааны төлөлтийг цаг тухай бүрт нь хийх боломж олгоно гэж. Together with Caterpillar and with Warley World Mongolia, MAK continues to build on their past to work towards continued future success for their operations and their people. 30 жил CAD брендийн техникүүдийг ашигласан туршлагуудаа үндэслэн орон нутгийн ажилчдыг үе шаттайгаар сургаж техникийн операторуудаа бэлтгэн ажиллаж байна. MAK Group and our dealership is closely tied with each other, is inseparable. We'll continue to focus to make sure that all the operational efficiency that can be taken from this equipment is realized. And with MAK, we talk the same language. So we are very happy with the relationship that we have, and obviously we look forward to the future as well.